U današnjem videu obilazimo otok Šoltu. Idemo saznati iz prve ruke zbog čega je čitavu povijest na toliko lošem glasu, radi li se o ružnom pačetu Dalmacije ili nepravedno zapostavljenoj destinaciji. Posjetit ćemo jednu od najboljih vinarija na otoku i pričati s njenim vlasnikom. Razgovarat ćemo s lokalcima o tome kakav je život na Šolti i zašto su se odlučili vratiti. Nakon 23 godine u Njemačkoj sam nekako baš sretan da sam tu. A ne bi biti tu da me nije žena ostavila, da se nismo razišli. Probat ćemo autohtona šoltanska jela koja će nam spremati gospodin Andro. Ovo nema nigdi. Čak ni u mije u moga garifula. Garifule je svaka čast, ali ovo njente. Kasnije ćemo ispričati i priču kako je Andro kao kapetan Jadrolinije spasio život jednome Hvaraninu. Obići ćemo i teško dostupne lokacije po otoku, a čak ćemo svjedočiti i obračunu Brača i Šolte oko jednog malog otočića kojeg, oči vas ne varaju, konopima vuku svak na svoju stranu. Ali krenimo mi redom. I evo nas po ko zna koji put u trajektnoj luci u Splitu. Najpametnije bi mi bilo da ovdje negdje podignem šator i direktno odavde obrađujem i objavljujem ova naša videa prije nego nastavim dalje prema idućem otoku. A idući otok je Šolta za koju nam kreće trajekt kroz nekih pola sata. Krenuli smo rano ujutro trajektom koji kreće u 6:45 kako bi izbjegli ljetne gužve i kolone u trajektnoj luci u Splitu. Ugodna vožnja u pratnji ovog galeba trajala je nešto manje od sat vremena i naša šoltanska ekspedicija mogla je započeti. Šolta ima možda i najgoru reputaciju na čitavom Jadranu, a koliko u tome ima istine i drže li te priče vodu, saznaćemo u današnjem videu. Trenutno se nalazimo u mjestu koje se zove Rogač. To je ujedno i prvo mjesto u kojem ćete se naći kada kročite na Šoltu, pošto se tu nalazi trajektna luka, osim ako ste Jeff Bezos i ekipa pa na otoke stižete svojim privatnim jahtama. Rogač broji oko 130 stanovnika, a ime je dobio po stablu koje raste diljem otoka i od kojeg se pravi rakija, ali i meni osobno najdraži kolač od Rogača koji jednostavno morate probati budete li nekada imali priliku. I dok šetam ovdje po Rogaču, zadnje što bi mi palo na pamet je da se nalazim na otoku koji je na toliko lošem glasu. Sve što sam do sada vidio je dijametralno suprotno reputaciji koju uživa. Mislim, pogledajte samo ovo. Trenutno se nalazimo u prekrasnom donjem selu koje broji negdje oko 200-tinjak stanovnika, a tu smo ispred bratske kuće koja je iz 18. stoljeća, a nekoć je pripadala obitelji Bosna. Sada idemo u šetnju da vam kažem nešto više o ovom otoku. Otok ima ukupno 8 naselja, od kojih se 3 zovu Gornje selo, Srednje selo i Donje selo. Slična situacija kao i na Visu gdje imate Podhumlje, Podstražje, Podšpilje i Podselje, tako da će mi trebati jedno 10 dolazaka da pohvatam koje je selo koje. Otok Šolta ima površinu nešto manju od 60 četvornih kilometara, a najviši vrh smjestio se na 237 metara nadmorske visine. Šoltu su stari Grci zvali Olinta, što bi u prijevodu značilo otok smokava. Kasnije su ga Rimljani prozvali Solentom, odnosno otokom sunca. Šolta je kroz povijest imala toliko lošu reputaciju da čak postoji i ona čuvena dalmatinska kletva dopala te Šolta. Dalmacija je stoljećima bila izložena pošastima, gladi i napadima, ali najgora dalmatinska kletva nije ni napali te Turci, ni propala ti loza. Najgore što ti se može dogoditi je da završiš na Šolti.
Stigli smo u Grohote, najstarije i najnaseljenije mjesto na otoku koje broji negdje oko 450 stanovnika. Kroz povijest ovdje su se ljudi najčešće bavili poljoprivredom, ribarstvom, ali i vapnarstvom. Postoji nekoliko teorija zašto je Šolta bila na toliko lošem glasu, a jedna od glavnih teorija odnosi se upravo na izrazito težak posao proizvodnje vapna kojim su se ovdje bavile čak i žene. Tako da su majke po Dalmaciji strašile svoje kćeri da će se udati i završiti na Šolti ne budu li poslušne. Ovdje se od kamena vapnenca pravilo vapno. Ono se proizvodi na način da se vapnenac peče na izrazito visokim temperaturama. Kako bi se postigle takve temperature, otočani su palili nisko raslinje, koje su brale upravo žene. Žene su kroz povijest išle u sječu niskog raslinja po nepristupačnim terenima i u teškim vremenskim uvjetima i onda su ogromne količine tog raslinja nosile na leđima do jama gdje se to vapno palilo. Šolta je imala i stalni problem s nedostatkom pitke vode, a i izrazito loš politički položaj u odnosu na Split. Zbog svega toga, ljudi su napuštali otok u potrazi za boljim životom. Kad malo zagrebete ispod površine i krenete detaljnije proučavati povijest otoka, priča koja je dovela do kletve Dopala te Šolta zapravo je tužna i tragična. Šolta je bila svojevrsna kolonija splitske općine i crkve, tako da su već i onako siromašni poljoprivrednici i ribari s otoka morali dobar dio svojih prinosa slati za Split. Oni koji su imali pašnjake morali su plaćati travarinu. Oni sa obrađenom zemljom morali su plaćati zemljarinu, a vinari su morali čak trećinu proizvedenog vina slati za Split. Svako selo moralo je slati vapno, drvo, žalo i pijesak. A otočani su imali obavezu slati i aromatične biljke, pa čak i volovske jezike, koji su se tada smatrali pravom delikatesom. Ali to naravno nije bilo sve. Splitski veleposjednici su bili izrazito inovativni kada je trebalo iskorištavati već i onako potlačeno šoltansko stanovništvo. Tako da su im naredili da za svakih 600 kvadrata zasađenog vinograda moraju imati i 6 stabala maslina, tako da jadni ne ostanu zakinuti i za vrhunsko maslinovo ulje. Upravo je zbog toga i dan danas Šolta poznata po proizvodnji vrhunskog maslinovog ulja. Zato ćemo u današnjem videu obići i vinariju Marinac, koja među ostalim nudi i ekstra djevičansko maslinovo ulje s otoka. Stomorska, u kojoj se trenutno nalazimo, je najstarije obalno naselje na otoku, a upravo tu su se kroz povijest nalazili pomorci sa svojim jedrenjacima kojima su se dobra prenosila za Split. O Šolti se i dan danas jako malo priča. Dok Brački Hvar iskače iz paštete, Šolta se spomene tek tu i tamo kad neki travel bloger piše članak o najboljih 1000 destinacija na Jadranu, tako da je na kraju prisiljen spomenuti i Šoltu. Kao što je sasvim očito iz priloženog, to nije zato što Šolta ne valja, već zato što svi travel blogeri idu tamo gdje svi ostali travel blogeri idu, a svi travel blogeri idu tamo gdje će skupiti najviše pregleda. Sve to skupa ima još manje smisla kad se nađete u jednom mjestu kao što je Stomorska i kada se ne možete načuditi da se o ovome ne priča koliko i o nekim puno razvikanijim turističkim destinacijama. Do sada kad bi otišao na neki jednodnevni izlet iz Splita, otišao bi na Brač, jer se uvijek pojavi neka vijest ili članak o konobi, novoj aktivnosti ili skrivenoj uvali koju svakako treba posjetiti. Kao što vidite, realnost je skroz drugačija. Šolta definitivno nije otok koji treba izbjegavati u širokom luku. Ovo nije ružno pače Dalmacije, već jedna sasvim nepravedno zapostavljena destinacija. Brački Hvar su kao moderni mediteranski restorani sa vrhunskom hranom koji su marketinški zastupljeni na svim živim društvenim mrežama, koji stalno snimaju reklame i objavljuju fotografije interijera, eksterijera i svojih specijaliteta. O ovim restoranima se neprestano pišu članci i snimaju vlogovi. Šolta je s druge strane jedan stari penzioner koji negdje usred otoka ima mali restoran sa svega 5 stolova i koji nije nigdje na društvenim mrežama. Ali ako imate tu sreću pa ga pronađete sami, bit ćete skroz oduševljeni i pružit će vam iskustvo koje nećete nikada zaboraviti. Prije nego nastavimo dalje, da vas kratko zamolim da lajkate ovaj video i da se pretplatite na kanal ukoliko već niste, a možete pritisnuti i ovo tu malo zvonce da vam stižu obavijesti kada izađe novi video. A mi sada nastavljamo dalje s obilaskom Šolte.
Trenutno se nalazimo u Gornjem selu koje broji negdje oko 250 stanovnika. Mogu vam reći da me ovo selo baš oduševilo jer gdje god da uperimo kameru dobijemo filmski kadar. Dok smo tu, da vam ispričam o jednoj životinjici koja je simbol otoka Šolte. Radi se o jednoj specifičnoj maloj sovi, odnosno čuku, kojeg otočani ovdje zovu čuvita. To je jedna simpatična i atipična sova zato što je aktivna i danju. Hrani se malim glodavcima i kukcima, a također je i monogamna, što znači da se istog partnera drži cijeli život. Smatra se zaštitnicom kuća i da odbija lošu energiju. I baš zbog toga se po dvorištima i kućama na otoku mogu vidjeti igračke, kipovi i simboli čuvite. Kroz povijest se stanovnike Šolte posprdno zvalo baš čuvitari, jer eto očito nije bilo dovoljno što ih se financijski i fizički izrabljuje. I onda su otočani u inat svemu tome tako nazvali sami sebe i posve razoružali svoje izrabljivače. Na otoku čak postoji i ženska klapa koja se zove Čuvite. Oni su izdali pjesmu Šoltanski bokun. Šoltanski bokun je onaj zadnji komad mesa ili ribe koji ostane na stolu i koji nitko ne želi uzeti jer želi da pripadne nekome drugome. On je simbol šoltanske dobrote, ljubaznosti i pristojnosti. Kad smo već u Gornjem selu, idemo iskoristiti priliku pa otići do obližnje Velestraže, najvišeg vrha na otoku. Na jedvite jade smo se nagovorili napustiti Gornje selo, baš smo uživali šetajući i obilazeći ga u potrazi za kojim skrivenim simbolom čuvite. Pored čuvita, na otoku postoje i divlje svinje, zečevi, ali čak i 17 vrsta ptica koje su baš karakteristične za Šoltu, koje ne obitavaju čak ni na svega 700 metara udaljenom Braču. Ovdje se mogu pronaći fazani i jastrebi, ali i stepski orao, koji je na području cijele Hrvatske viđen samo ovdje na Šolti. Ovaj makadamski put odveo nas je do najvišeg vrha na otoku koji se nalazi na 237 metara nadmorske visine, a s kojeg se pruža prekrasan pogled na more i okolne otoke. Otočić koji možete vidjeti u daljini je 60 km udaljeni Svetac kod otoka Visa. Nakon Velestraže uslijedila je vožnja slikovitim šoltanskim poljima prema najzapadnijoj točki otoka gdje ćemo se u jednom restoranu iz prve ruke uvjeriti u ljubaznost i srdačnost koja stoji iza naziva Šoltanski bokun. Naša iduća destinacija zove se Maslinica. Ona se nalazi na samom zapadu otoka, tako da je savršena destinacija za zalaske sunca i kasnovečernje šetnje uz more. Ovo mjesto najpoznatije je po ovih 7 otočića koji su se smjestili ispred njega, do kojih možete doći brodom i kajakom. Ili ako nas možda gledate iz Češke, onda su tu svakako i dodatne opcije, plivanje i ekspedicija na luft madracu. Nakon obilaska ovog prekrasnog mjesta otišli smo u restoran Šampijer kojeg mi je preporučio jedan prijatelj iz Splita i koji mi je rekao, citiram, lud moraš biti da dođeš na Šoltu, a ne odeš tamo. Toliko ga je on nahvalio da sam jednostavno morao otići i vidjeti iz prve ruke kako je tamo. Prvo što me oduševilo kad smo stigli je ovaj nevjerojatan pogled koji se pruža iz restorana. Tamo nas je dočekao vlasnik, gospodin Andro, koji je ujedno i kapetan trajekta Jadrolinije. Zamolili smo ga da nam kaže nekoliko riječi o sebi i svom restoranu. Dobar dan, dobrodošli u restoran Šampijer. Moje ime je Andro Kalebić, rođen na otoku, živi na otoku Šolti. Restoran Šampijer je počeo iz ničega. Vadija se šoltanski kamen, gradilo se u kamenu, sve po starinskome, šoltanski volti, šoltanski običaj i domaća šoltanska spira. Počeli smo jedan život koji se nastavija od jednog ribara, težaka, pomoraca, ovo je 5. generacija pomoraca i ja sam kapetan, svi su u struci, sinovi je magistar pomorstva, drugi je u turizmu. Što se tiče spisa u restoranu Šampijer, prevladavaju sve domaća jela. To je svježa domaća riba, jastozi, škampi,
sve iz mora, čak i kamen iz mora. I na kamenu od mora kuva se juha, što je nikad niste jeli do sada. To su delicije koje se kuvaju na stari domaći šoltanski način. To su sve, znači, domaće maslinovo ulje, vino, jutika, kapula, sol, papar i to je sve što se koristi u restoranu. Od svih začina još jedno ružmarin. Kadulja, a to je sve naše domaće. Od mesa možemo uskočiti sa domaćom braškom janjetinom, sa nekom pekom našom domaćom, ali vrlo rijetko. Manje više sve je riba. Andro je bio nevjerojatno srčan i ljubazan. Ovakva razina gostoprimstva ne susreće se često. Nakon toga zamolili smo ga da nam ispriča priču iz 2013. godine kada je spasio život jednome čovjeku koji je na Hvaru doživio infarkt i kojeg je po svaku cijenu trebalo čim prije dovesti u splitsku bolnicu. Ali spletom nesretnih okolnosti čovjek je infarkt dobio usred nezapamćene orkanske bure. Trajekti za Split nisu vozili, a situacija je bila toliko kritična da po njega nije mogao doći ni helikopter ni gliser iz Splita. Ali to ništa nije spriječilo kapetana Andru da se ponudi trajektom prevesti gospodina u splitsku bolnicu. Bila je mrkla noć, valovi su bili ogromni, a udari bure prelazili su 40 čvorova. Ali trajekt je svejedno hrabro isplovio prema Splitu sa svega 4 putnika, 3 člana liječničke ekipe i unesrećenim gospodinom. Uspješno su ga doveli u splitsku bolnicu gdje su liječnici ustanovili da mu bez hitne intervencije ne bi bilo spasa i da mu je ekipa trajekta Tin Ujević na čelu sa kapetanom Androm spasila život. Andro se ne voli hvaliti ovakvim pričama, tako da smo jedva izvukli koju riječ na tu temu. Ja sam vani 10 godina, a tu sam sada u našoj kompaniji već 30 godina zapovjednik, kapetan duge plovidbe. Znači imali smo 2-3 spašavanja kad nisu mogli avioni, kad nije mogla podmornica, vojska ni helikopteri, onda je isprovija broj Jadrolinije. I spasili smo čovjeka, znači u 2-3 navrata. Učinili smo sve da to privedemo kraju, bez rizika, nije bila ugrožen ni brod, ni posada, ni ljudi. Ali jednostavno, kad ste rođeni na otoku i kad ste rođeni u Kajiću, u Čamcu, cijeli život, onda imate nešto u sebi, to vas vuče i to je jače od vas. To znate ili ne znate. Na ta mjesta kapetana duge plovidbe nikad vas ne može staviti politika, jer tu ili znate ili idete ča. Uzdrav, živjeli. Prvo smo krenuli sa 2 predjela koja nam je pripremila glavna kuharica Beatrice. Prvo predjelo bile su Jakobove kapice koje je Beatrice kratko propržila na maslacu, a servirane su nam na morskoj travi uz pjenu od limuna, dimljenu majonezu od poriluka, wasabi kuglice, komadiće hrskave pancete i ulje od peršina. Iduće predjelo bili su škampi marinirani u vaniliji na podlozi od skuta sira sa tartufima uz jabuke marinirane u cikli te 2 vrste ulja. Zeleno je bilo od peršina, a crveno od šipka. Mogu vam reći da nikada nisam imao priliku probati ovu kombinaciju mirisa i okusa. Sve to skupa toliko je dobro funkcioniralo zajedno i bilo je preukusno. Nakon ovog modernog kulinarskog uvoda, kormilo je preuzeo Andro, pa je daljnji smjer ovog gastroužitka krenuo prema tradicionalnim otočkim jelima. Andro nam je odlučio pripremiti tradicionalni dalmatinski brujet na trenoge. Danas ćemo spremati dalmatinski brujet na trenoge. Kako su naši stari kuvali. Morate imati prvo dobru jutiku, kapula ne dolazi u obzir. Znači stavit ćemo domaću jutiku, kad smo to sve stavili, sad ćemo pripremiti ribu. Stavit ćemo jednu lijepu škarpinu, reka bi šormio iz Albanije, a ovo je ovdje s naših otoka. Gledaj šta je ovo, milina. Prvo ćemo baušiće. Drugoga. Ovo i glava je najslađe. Evo, vidiš, sad je. Ovo samo su šampijera more vidite. U šolti, maslinica, samo to ovdje morate naći, da se ovako još kuha po domaću, kako je pokojan dide kuha. I to je to. Sad ćemo staviti grdobinu jednu domaću, isto iz miša. Šta je više vrsta ribe, to je brujet bolji. To je milina.
Ovako, to je čudo. Sad ćemo staviti još ovu. To će biti kao pjesma. Gledaj ovo. Ovo nema nigdje. Sad ćemo malo staviti krupne soli. Vidi ovo. Malo krupne soli. Još malo, evo, to malo krupne soli. Stavit ćemo malo papra. I stavit ćemo malo peršina, ali po domaću. To se siće se, evo, vidi ovo. Ema to. Rekli bi sve po domaću, na teći, sve na teću, sve se radi na teći, nema. Gledaj. I vidi, ovo se ne žuti, nije ovo đueš, nije ovo govedina, ovo je riba, ovo je šampjer. Daj malo ćemo sad, voli malo ribljega teveljca, koje se jajuće skuva, ovo isto domaće. Evo ovako malo. Vidi ovo. U dobar brujet mora ići dobro vino. Stavit ćemo malo 7 deci vina. I nema tu, ne stavlja se tu ni luk, ni kapula, ni primjesi. Znači domaća jutika, sol, papar i ide maslinovo ulje. I stavit ćemo moga domaćega maslinova ulja. Znači mora, ne puno, ali mora plivat. Mora malo plivat. Evo, nismo ni deci. Evo, deci po ulja, evo, taman. Deci po ulja i ovo je čudo. Pogledaj ti šta je to sad. I ovo će sad malo ostati ovako i onda ćemo mi to staviti na trenoge. Oganj gori, znači nema vatre, nego oganj gori. Sad ćemo mi to malo probati, to valja. Jer ne smiješ staviti u brujet ako ne valja. Dobre, može. Evo ga, to je to. I sad ćemo mi ovo staviti kuvat. Evo ga. I neka se to kuva. Sad će to prokuva, još ćemo malo naložiti. Znači, ovdje se ne peče na garbunu. Ovo je sve domaća drva. Vidi, nema ovdje garbuna. Kume. Vidi. Ovo jedu siromasi. Kao šta smo mi. Ljudi sa otoka, sa škoja, čovjek od soli i mora. Vidi ovo sad, gledaj. Ovo nema nigdi. Čak ni u moga garifula. Garifule je svaka čast, ali ovo, njente. Mi smo stari prijatelji još iz mladih dana sa restoranom, ali tek kad dokaže da je on ima bolje. Još ćemo malo naložiti. Sad ćemo staviti škampe. One su nam gotovi učac. Sad ćete vidjeti ove trenoge. Ovo su trenoge preko 100 godina koje su ohranile familiju, koje su učinile šampjera još boljim. I dok ja bude živ, iće u muzej kaj ova vaga, di se balanca, ovo nije vaga, ovo je balanca, di se riba prodavala, di su naši stari ribu prodavali. Znači ovo je kuvalo jednu 25 minuti, to je friška riba, ne treba to puno. I ovo je sad gotovo. Pogledajte, ovo je kola, ovo je za prste liza, vidio, nema ni tekućine, nema ništa. I malo domaće pulente i to će biti kao pjesma. Sad mi možemo ići za stol. I ovako crna teča gre na stol. Sa komina direktno na stol. Miris savršenog brujeta širio se cijelim restoranom, a uzeli smo i palentu i bocu autohtone dalmatinske sorte maraštine. Čim nam je nedvojbeno dokazao svoje kulinarsko umijeće, Andro se prebacio za obližnji stol gdje je ručao s prijateljima, a kasnije nam je čak nešto i otpjevao. Za kraj smo se odlučili na pistacio desert sa vanilijom i tamnom čokoladom. Dok smo mi uživali u desertu, Andro je pripremao mrežu za večernji ribolov. Evo večeras je dobro vrijeme, pala je bonaca, pa ćemo kada malo mriže da uvatimo za brujet, da moramo za društvo, ovo je samo za društvo i odabrane, da možemo sist uz čašicu dobroga vina, a bit će koja škorpina, koja sipa, koja komarča, vidit će kakve ćemo bez sriće.
Mi ovo kalajemo po domaću, bez sondera, bez ičega, tako da mi napamet znamo di su pošte, di su sinjali, di ležu šampijeri, sad ćemo ih naći, tako da sutra će biti friški šampijeri i to neće biti problema. Ovo šarmantno naselje u kojemu se trenutno nalazimo zove se Srednje selo. Danas je ono najmanje selo na otoku, a broji oko 100-tinjak stanovnika. Tu se nalazi i jedna poznata vinarija koja se zove Marinac, koju ćemo sada posjetiti da saznamo više o vinima koja se prave na otoku. Čim smo stigli, prvo što nas je oduševilo je ovaj autohtoni dalmatinski ambijent. Vidi se da se pazilo i na najmanji detalj, svaki dio vinarije je savršeno uređen. Udobno smo se smjestili i riječ prepustili vlasniku, gospodinu Tomislavu, koji nam je rekao nešto više o svojoj vinariji. Ja sam Tomislav Purtić, tu se nalazimo u našoj obiteljskoj kući u Srednjem selu na otoku Šolti. Ja sam rođen tu i generacijama se naša obitelj bavi vinarstvom i maslinarstvom. Ja sam već 4. generacija u našoj obitelji koja se bavi tim poslom. Cijelu priču je započeo moj pradjed Marinac. Tu uzgajamo, najvažnija je naša sorta, autohtona sorta grožđa Dobrišić. Mi ne znamo odakle porijeklo, da li su to donijeli Grci ili Rimljani. Jer su oni prije nas tu boravili, ako znamo, Dioklecijan car je imao svoj ribnjak u Nečujemu na otoku Šolti, znači na tom prostoru su oni bili prije nas. Te loza je ona dugo vremena bila dosta zapostavljena, jer u stvari ona je svoj uspon doživjela sredinom 19. stoljeća kad se pojavila potražnja za crnim vinima u Austro-Ugarskoj. Pošto je bolest filoksera poharala vinograde u Francuskoj, tako da su seljaci u to doba mogli prodavati svoje vino unutar Austro-Ugarske, pa su nemilo sadili na bilo kojem komadu zemlje na otoku Šolti su sadili lozu. Tako da su tih 50-60 godina bilo prosperiteta do početka 20. stoljeća. Početkom 20. stoljeća bolest je došla do naših krajeva i dolazi do smanjenja vinogradarstva, aktivnosti u vinogradima. U tom periodu imamo iseljavanje stanovništva. Kad vi imate iseljavanje stanovništva, tako da se smanjuje broj vinograda. Međutim, tamo 85. 6. mi smo se vratili, ja i moja supruga smo se vratili tu, pošto otac više nije se mogao baviti vinogradarstvom. Dakle ste se vratili? Mi smo se živjeli u Splitu 20 godina jer smo u školu išli u Splitu i onda smo se vratili tu, obnovili stare vinograde i posadili neke nove nasade i tako da smo se aktivno počeli baviti vinarstvom. Evo tu se sada nalazimo u našem podrumu, tu su bile velike bače od 10 hektolitara, međutim mi smo se prilagodili novim načinima proizvodnje i naš Dobrišić koji je autohtona sorta otoka Šolte i nema ga nigdje, čuvamo u tim hrastovim bačvama, u barik bačvama. U međuvremenu nam se pridružio i Tomislavov susjed Boris, slikar i glazbenik kojeg smo zamolili da nam kaže nešto više o svom životu na otoku. Mislim da je život ovdje na Šolti prekrasan, fantastičan. Nakon 23 godine u Njemačkoj sam nekako baš sretan da sam tu. A ne bi tu da me nije žena ostavila, da se nismo razišli. Vjerojatno mi još bi gorio. Onim teškim maglama tamo po Frankfurtu i tako. I sad sam tu i slikam. Nakon toga uslijedilo je i ono čuveno pitanje, kakav je otočki život zimi? Otočki život zimi je prekrasan. Meni je otok zakon. Mi bacimo mrežu, pa uvatimo girica i tako, bukvic. Ko to može platiti? To je mi uvijek rećemo ovo nema ni mesić. Tako da je meni život prekrasan. Ja u moderno doba kad ti je sve dostupno preko interneta, znači meni ne treba nikakvi, ja ne moram biti fizički prisutan negdje u jednoj masi ljudi. Tamo sam čak možda i osamljeniji nego ovdje, jer ovdje sam zadovoljan, sretan sam. A uvijek promisnika sam na moru i lovim lignje. I sad zakači se neka lignja ili se ne zakači, nema veze. Ali polako sunce pada i palu se svjetlo u Splitu. I sad sidim se tamo u New Yorku, izlazu mase ljudi iz onih podzemnih željeznica, ulaze nove mase. I svi su ti ljudi frustrirani, opterećeni, nesretni. I jedna se promisli koliko sam ja u stvari privilegiran. Baš sam o tome pričao jedan put na jednom, kako se bavim slikanjima, sam izložava. U Njemačkoj je puno samostalnih izložava, u Beču sam ima neku, ti si bistvo tamo. I pričao sam im o tome. I ti ljudi su bili toliko fascinirani baš tom slikom. U Splitu se pale svjetla, ja sam na pučini, svjetlica i oni planktoni na moru.
To je nešto sasvim posebno, to nema niko baš. Tako da mislim da je taj život na Šolti baš nešto posebno, baš posebno. Jer u biti su u komunikaciji sa svima na ovome svijetu, preko interneta, preko svih mogućih medija, a imaš nešto privilegirano si biti negdje gdje je mirno, tiho, priroda je netaknuta, skoro netaknuta. Imam svoje ulje, evo sad mjesec dana, samo imam svoje pome, tikvice, fažol, blitvu. Šta hoće čovjek više od svega toga? Zanimalo nas je i kako bi usporedio Šoltu danas u odnosu na to kakva je bila nekoć. Šolta je nekad bila prekrasna, možda ljepša nego sad. Brine me to da se sve gradi i svašta se gradi i dosta se uzurpira obala. To je dosta loše. A mi ovdje još u ovome selu, gdje smo mi, još to ne osjećamo toliko. Ali mislim da je bilo zajedništvo nekako više prije. Bilo je više toga. Kad sam se ja rodio, još nije bilo ni struje na Šolti. A za vrijeme moga života se toliko to promijenilo. To je, mogu reći da već se osjeća nekako star. Kao razmišljam sam o tome koliko se promijenilo od moga djetinjstva. A bilo je prekrasno. Djetinjstvo je bilo prekrasno. Pošto ja sam 1957. Mi nismo igrali nikakvih igračaka. Nismo imali, mi smo i sami radili. Sami smo pravili. Radili smo splavi. Gradili smo japjenice male, pa smo to palili. Pošto je proizvodnja vapna bila jedna od glavnih djelatnosti na otoku, zamolili smo ga da nam kaže nešto i o tome. To je bi težak posao. To se radilo obično ljeti, da ne bi kiša pala pa ugasila. To je bio možda najteži posao uopće. A Šolta je bila poznata po tome japnu i to vapno je bilo najpoznatije, najbolje u Dalmaciji uopće. Tako da su se bavili ljudi izgradnjom tih vapnenica i onda su ih palili i prodavali su to vapno svugdje mi rećemo japno, svugdje po Dalmaciji i svugdje po unutrašnjosti isto. Tako da su bili i brodovi zaposleni ljudi koji su imali te brodove. To je bilo još u moje doba, čak je moj otac zadnju tu japjenicu popali. To je bilo, mislim, 68. tako, 67. godine. To je bila zadnja, više niko nije nakon njega. Koliko se ja sjećam u Srednjem selu. A ovim drugima, ne znam, ostale su neke nepopaljene, ljudi su je posvađali, napravili, jer to je bi težak zahvat. Život je težak, bi puno teži. Jer ja u doba kad sam se ja rodi, bilo je u mojoj kužini, u toj kužini koju smo mi boravili, ja sam ima 2 godine, baš sam to jučer pričao mojoj kćeri. To je bio jedan komin, tako, i to se kuvalo na tome kominu. Nije bilo ni ovih nastrujenih, ničega. Mislim, težak je bi život. Doručak mi je bi, svaki doručak mi je bi onaj knap, ono žito je neko tamo žito, crno i malo mlika i kruh ono u kockice, tu pomoća. Nije bilo ni ovih cornflakes, ni ničega. Život je bi težak, ali je bi lip, jer smo imali slobodu. Imali smo tu slobodu, ja nisam nikad išao u vrtić. Nije bilo toga uopće. To je bilo baš nešto, za mene to nešto posebno. Onda otac mi ima neki kajić, pa biša na ribe i tako. Baš bi, nekad kad bi vodio moju dicu u zabavište u Njemačkoj, pa bi ih ostavio tamo, onda bi uvijek promislio, di će ova moja dica svoje cijelo djetinjstvo provesti. Tamo u tome vrtiću, okolo prolaze auta. A one su tu i proveće cijelo svoje djetinjstvo tamo. A ja sam imao apsolutnu slobodu, cijelo otok je bio moj. Sve bilo moje. More, obala. Zanimalo nas je i kako je izgledala šoltanska trpeza u doba njegove mladosti, a i prije njegova rođenja. Bila je dosta jednolična ishrana. Uvijek je bila nekakva, to smo mi zvali manistra, na različite načine, ali najviše na falso i usi. To je bilo nešto od poma i tako to. I većinom je bila ta manistra. Možda bi jedan put sedmično bilo nekako meso ili pečeno tako nešto, ali često je bilo ribe, jer je moj otac lovio ribu. Onda bi uvatio ribu i onda bi skuvali, naravno. Meso je bilo luksus. U moje doba je bilo luksus, a prije je još bilo veći luksus. Prije mene znam iz priča da je to bilo možda jedan put godišnje, jer bi neki čovjek iz Grohova, to je bi neki mesar i on bi kupio negdje vola, bika. I donijeli bi ga tu, onda bi ga neko vrijeme hrani, malo, onda bi ga ubije bi toga bika i onda bi to prodavao. To je bilo jedan put godišnje skoro.
To je bilo tako ritko. Jer kad promislim na ove generacije još prije 100-200 godina, ja se čudim kad vi vidite ove sve, sad se ne vidi zato što je obraslo sve sa drvećem, ali kad se vidi kakve su to zidovi ti, to je sve nastalo što su ljudi htjeli sačuvati to malo zemlje, pa su odvojili od kamena i ti ljudi su radili sa 2 slane srdele i komad kruha, iako su i to imali. To je uopće nezamislivo kako su ti ljudi tad teško živjeli, prije 100, 200, 300 godina. I uspjeli su otkupiti ovaj otok od Splita. Tako da mi smo sad u stvari svi bogati na neki način. Evo, ja ne znam koliko oni imaju kvadrata. Ja imam skoro 500.000 kvadrata zemljišta. To su otkupili moji preci. I sad ovi, naravno, danas ovi ljudi koji nemaju veze s time, oni to u bescjenje prodaju zato što nisu u znoju lica svoga to otkupili, nego to je jednostavno njima palo s neba. Tako da to je možda malo tužno. Ovaj otok je stvarno možda jedan najteže su ljudi ovdje radili, jer je najkamenitiji od svih ovih srednjodalmatinskih otoka. Svi ovi drugi otoci, kad idete na Vis, bili ste na Visu, tamo ima puno više zemlje, ima više, možda čak negdje i livada nekakva. Ovdje toga nema, ovdje je samo kamen. Možda je zato i ulje od ove naše masline levatinke, šoltanke, možda je specifično. Baš zbog toga što je u kamenu nekako u škrapi. Težak je život te masline, ali zato je izdržljivija možda, jača nego ove druge. U moje doba, kad sam mi mali, nije bilo ovih drveća, nije bilo ti borovi, toga nije bilo uopće. Sve bi vinograd. On ima sad vinograde najviše možda svih, jel, vi imate puno. Ali to je većinom u polju. Prije sve bilo po brdima. I ja znam da se još sjećam, kad ima jedna lokalitet zove se Crjene. Imali smo 2 mala vinograda i ja sam to goni doma jer se na licu mjesta se to mnječilo. Nije to ko sad, dođeš pa onda donese stroj. Nego na licu mjesta su, obično žene su to. Neka žena bi mnječila tako. I znam da sam ja sa 2 tovara, ko mali dite, sam goni iz Crjena doma taj mast. To je ovako jedna slika koja teško više će se ikad ponoviti ovdje. To je još bilo 60. godina, onoga prošloga stoljeća. Nakon toga Boris nam je pokazao svoj prekrasni atelje u jednoj šarmantnoj kamenoj kući. Kad uđete unutra, imate osjećaj kao da ste zakoračili u neki drugi svijet. U svakome detalju vidi se da je to Borisov posebni kutak, izvor inspiracije i mjesto na koje je jako ponosan. Nakon toga, uz ko zna koju čašu marinca po redu, pitao sam ga da nam kaže nešto više o svom životu u Njemačkoj. Neko vrijeme i neki motor veliki, pa sam vozio malo to, tako da sam upoznao malo i Njemačku tako, na drugi način. Ali me Njemačka nikad nije, ja nikad nisam bio tipični gastarbajter. Ja sam došao tamo, igrom slučaja, pa s neba tamo u tu Njemačku i niti je moj životni put biti tipični gastarbajtera. Nego više tako. Ja sam se bavio slikanjem. Nekad je bilo zarade dobre, a nekad nije bilo ništa. To je bilo, moja žena uvijek morala biti zaposlena, neko je mora biti zaposlen stalno. Ja bi povremeno isto nešto radio tako, ali kad je bilo dobro sa slikama, onda ne bi radio. Onda bi došao tu mjesec, 2, onda bi malo gradio kuću tu. Tako da sam napravio kuću jednu paralelnu. Eto, tako je to, ta Njemačka mi nije nikad falila, niti će mi faliti. To je tako. I ne znam, možda danas kad bi morao odlučivati se ponovo sa 20 godina šta da napravim, ne znam bi li išao u Njemačku. Boris nam je otkrio i da smo izabrali najbolji mogući tajming za obilazak Šolte, pošto se to isto popodne odvijalo tradicionalno potezanje Mrduje, malog otočića koji se smjestio između Šolte i Brača. Legenda kaže da su taj otok pokušali dovući Šoltani sebi i Bračani sebi. I ne znam šta je tu bilo, svakako ovo što se sad dešava, jedan put godišnje bude tamo, skupi se puno brodova i onda se simbolično vuče taj otok. I naravno da ne može ga niko povući živ. Ali to bude malo tako, koncerti, nekakvi događaji i to, muzike i to bude lipo. To vam je danas popodne u 5. Mislim da je oko 5 sati, ne znam.
Čim smo čuli za ovu priču i tradiciju, odlučili smo odvoziti Rally Dakar makadamskim putevima istočne strane otoka kako bi pošto poto stigli na vrijeme i svjedočili tom događaju koji se može vidjeti samo jednom u godini dana. Tim više što smo imali ludu sreću pa na šoltu došli baš na dan kada se potezanje održavalo. Srećom stigli smo na vrijeme i sa najistočnije točke otoka u daljini smo ugledali Mrduju i desetke brodova kojima je bila okružena. Brodovi sa šolte i Brača formirali su dva reda i počeli konopom vući otok svak na svoju stranu. Mrduja je maleni otočić koji je zbog svoje pozicije između šolte i Brača kroz povijest bio predmet imovinsko-pravnih rasprava kojem od ta dva otoka pripada. I stanovnici šolte i stanovnici Brača su ga htjeli za sebe, a danas se taj okršaj simbolično održava svake godine i postao je pravi simbol otočkog humora. Kasnije smo saznali da je pobjednik ove godine šolta. Najbolji način za prisustvovati je naravno ukrcati se na jedan od ovih brodova i svjedočiti povlačenju iz prvog reda. Osmo i ujedno zadnje mjesto koje nam je ostalo za posjetiti zove se Nečujam. Dok je car Dioklecijan stolovao u Splitu, upravo je ovdje u Nečujmu imao svoj ribnjak i kupalište, odnosno terme. Jedina je razlika ta što je Nečujam tada bio udaljen jedno 7 sati veslanja iz Splita, a ne sat vremena trajektom. Tu je kuću imao i Marko Marulić, a Petru Hektoroviću upravo je ovo mjesto bilo ogromna inspiracija. Kao što ste vidjeli, šolta je jedan predivan otok sa nevjerojatnom prirodom i totalno simpatičnim sovama. Ali ovaj otok ima se pohvaliti još nečim i na to nešto trebaju biti jako, jako ponosni. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine šolta bilježi jedan od najvećih porasta stanovništva u Hrvatskoj. Primjerice, Nečujam je na popisu stanovništva iz 2011. godine imao 171 stanovnika, a 10 godina kasnije na popisu iz 2021. ima 295, što je porast od nevjerojatnih 72%. U državi koja je u istom razdoblju zabilježila pad stanovništva od 10%, to su zaista impresivne brojke i brojke s kojima se šolta treba pohvaliti. Kao što vidite, danas se situacija na šolti posve transformirala. Otok se uspješno usprotivio nesretnoj i teškoj sudbini, te se kao Feniks uzdigao iznad svih problema koji su ga stoljećima proganjali. Hvala svima što ste pogledali ovaj video do kraja, lajkajte ga i pretplatite se na kanal ukoliko već niste, a mi se vidimo uskoro u nekoj novoj avanturi. Nakon svega što sam vidio i doživio ovdje, imam reći još samo ovo. Dopala me šolta.